Hallo julle, ek is Waldo Kriegel en ek is opgewonde om hierdie kwartaal die dosent van AEKN 121 te wees. Ons gaan praat oor die ekonomiese vraagstuk, vraag en aanbod, ekonomiese stelsels en hoe die makro-ekonomie in mekaar steek. Een van my gunsteling aanhalings oor ekonomie en ekonome kom van John Maynard Keynes. Hy het geskryf oor die Master Economist en ek hoop julle kry die gevoel om ook elkeen so ietwat van 'n Master Economist te word aan die einde van hierdie kwartaal. Hy sê, the Master Economist must possess a rare combination of gifts. He, maar dit kan natuurlik ook she ook wees, must be a mathematician, historian, statesman and philosopher to some degree. He must contemplate the particular in terms of the general and touch abstract and concrete in the same flight of thought. He must study the present in the light of the past for the purposes of the future. No part of man's institutions must be entirely outside of his regard. He must be purposeful and disinterested in a simultaneous mood, as aloof and incorruptible as an artist, yet sometimes as near the earth as a politician. Dis 'n fantastiese opsomming en ek hoop julle is dan reg om hierdie kwartaal se ekonomie saam met my te geniet.